Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kalumpung Yeleka Chief Minister State Level Inter-School Athletic Meet arajar arpulai bala penyat di katanan Yeleka Sports jong kesorkar jela kala poi syakabakut haka arterik ubenan jeleo arajar arpulai haka baka West Jaiñtia Hills District kala yo ora ya kenam lado kini ke district kala khor hadu khat south li kitak maksiar hendreo tuli kitak marupa but lai tuli kitak marnong ke West Jaiñtia kala yo khor ya kenam nong job haka liang ki shinrang ha kaba layo ban kuradu kandai tuli kitak maksiar santeli kitak marupa bat kawai katak marnong katba ke West Khasi Hills kalayo korea kanam job ha kaliang ki kentai ha kaba layo ban kuradu hnyo tuli kitak maksiar arteli kitak marupa bat hnyo tuli kitak marnong yaki khusnam la sam shiki nong job da ka secretary jong katanat revenue and disaster management kaba baru kum ke Vice President jong ke Meghalaya State Olympic Association ke kong Mat Seudor war nongbri kum ke kongsan bat kum juru ha kejingin don lang working president ba John F Karshiying assistant director ketanat Yeleka Sports ba Paya war nongbri ki district sports officer bat kiwei